yɛnwura n'asɛm ne bu mu ɛwɔ ɛnwom ɔha ɛne donson Psalm 117 yɛnka verse 1 and 2 yɛnyina so fa na Awurade asɛ Amanama nyinaa munyi Awurade ayɛ aman nyinaa monkamfo no na nadɔyɛ so yɛn so na Awurade no korɛ wɔ hɔ daa munyi Awurade ayɛ amen. For great is his love towards us, and the faithfulness of the Lord endure forever. Praise the Lord. Ye janyamia sema so adewradia se eya manyame te wo ne baby a wote yen kanfri bia. Open your mouth and thank God. Let God hear your voice. Oh yes, so them all. Jesus. Ebintimi na Awurade Nyankopon ase. Efiso onya hu nioma Nyankopon aye ama no. Ene ye fiada o. Mechiachia kofi ne afiafo nyina mema mo ache mama ha mama acho. Akonforma efi edadwada kosi fiada enche ba o. Anso emonsem no edos. Enti free dwada besi fiada na wontie ete kamponi bia ewo wabusuam ufiefie mu wadwuma yefo mu a na Awurade no wo ede ne ye. Enti gira so na fata Awurade ase ewo ne bambo ne hwesie wadi fre no ufiba oka poni abedie mu
train ahodo a wofro obi afro fright akoha obi nampa o moto ne abobo ya ne ka kwan ahodo a onam highway a wotwetwa mu ni nyina mu o ma edifre ne o ma fibam da urade ase dana se e wo yesu Nyankopon shira upi. Bible says yakuma mu yefo a ye de nam ye eprenkwa adoma henwanum na adoma henwanum no bobruhu ne Nyankopon adoye no aye homa o se na wonyina aye bone na Onyankopon anim onyama abowo o se na bone soso aketua ne wo na Onyankopon adoma chede ne dankwa. Yes. Proverbs chapter 11 verse 19 to 20 no so the yemfa sre erade ho bone facha adwene mu ne yoyemu akoma mu susuyemu nyomba bia ya ene erade asem no pobra no entie nyame asem de otim tenene mu no ekonkwa mu de otim tenene mu no konkwa mu na de oti bone no nya owu na de oti bone mu no nya owu awurade achiwade ne akoma kontonchifo awurade na achiwade ne akoma kontonchifo na wona won kwan ye pe eso nani na wona won kwan ye pe no eso nani. Amen. Hallelujah. Amen. Confession time. Be one catch a rather self for today piano a rather fancho. Be one na bomba. Oh yes, so Jesus. Nyankopon shira upi. Yes.
Sir Afena or do a feeding at to her. Yes, some professor. Yes. More share. What I want TV swinging yes, some professor. Yes. Oh, here was some pa radio hodwa yes, some professor. Yes. Facebook no so Aisha Dauda, Alice Amwate, and the Dodo no so I join service no. Michael Adawia so I join. Sasona I am Ishmutu mo so so Ruth Asumene ejira so den. Mon share link no ma for from follow. Joseph Sam omo ejira so. Eya mon share link no ma afofro adwa gina emo ejira so. Sa so na Dodo no so no ejira so. Benjamin etwa hene US mo omu jira so. A patient mo ejira so. Nyankopon shira mo mon share link no. Frederick Akwese Educhum emujira so mon share link no na afofro so follow ene anopai ebra so say yeti onyankopon asem. It's time for the word of God. Nyame asem a ye gina so ene anopai ede asewra de homobru ho ade na some perfect service ye ba ye say jai wo how ni nyina mu ma awrade na awrade beye some perfect service say jai wa mani ni nyina mu ma awrade na awrade beye die na aye kodanda ewo so die na aye atete ewo so die na ma wo kwa wo na ye so a ontimenda and then do no ene nye globally so for across the group do no ene nye biom or so for to say yade atete say yade adoso ejuma sam adoso hospitals ahodo ayema nipa kura yare no so hospital yes bed ni ho na edwato so atenti a generation yade adoso di nipa hwe nipa so nyini nche nipa ni wo breast wa pa it ama adwendwena to nipa bi so. And then me say, "What how no money no? Jani nyina mu ma awrade na awrade beye obi how nyina ye yade and then yade edi ni nya yade edi ni manya yade edi ni kuru nya yade edi ni yiri nya jai o how ni nyina mu ma awrade na awrade beye obi so hwe obi tie o se ne de ye dwumasem na dwuma no bua na dwuma na egu investment no millions of cities, millions of dollars investment be oya na awie no ka and then ejuma egu na wari egu ne ma no say ja ni nyina mu ma awrade na awrade beye oba bi tie ye be ma so bi hwe ya o say na wari sam ayede obi aba na braboma no wa betwe na di obi aba na braboma no wa bes waye den wa bes sisi no noko o se nipa no kura akwa wonkra nipa no nkra just ohu de ya wonye sisi nyina no onyini message ani nyina mu ma awrade o na awrade beye obi so hweye o tie ye o se adwuma no kra menya bi nye menya bi mpo na maye me CV certificate ekuta menya bi nye obi so okoso so na enti ama bebre se okọ adwuma ena fia dai bebre se hu hia se otuka akọ adwuma oto gas oto fuel eduku ne kan be okọ a even fuel sika gas sika kura wonya wasanya boka ena me pese otu gidie anamobi ena me pese otu gidie anamobi se me gya adwuma na hye radensa ena me fratofo me di adwuma ni nyina hye radensa na awrade be ye dey obeye obi so opeye fode opa wo obi so se opa kwantu kratasem obi so se me wa kwantu ho me kratasem me credit hours home office me krata nyoma mafare nyoma nkoye me se gya ni nyina mu ma awrade na awrade beye obi so se me ministry me sofudie no ma yede so nyame dwuma na yede obi so se ma tobone mu me pese me frem me obi so se ma asem ye me koto asem
ahemfi asɛm masase asɛm majapade efiri me nsa gya ne nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ fama no obi bie no ɔde ne ho ato Awurade so a Awurade ama n'anim ayɛ dɛn awuase o how ne say wa man ne say usuru ne say gya ne nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ me kasa gya o how ne nyinaa ma Awurade a onyame difo se gya o how mu nyinaa ma Awurade oh Jesus nyame afa me so ama mahu wona mo how no wa man ne no baby akoduru na ni das wasa wo an problem no e beyond medicine and so me man gya mu ma Awurade no ene Awurade aye na sa nua me sua free hiob ho enye Job yes asafo Job ene ka o de ba ho na mfam ka o beka se baby adure de ka enye ye bi Job ajapade nyina 24 hours net friends Job say me kwa koda na me ya odefo aso ade che ye no me na so nye odefo bi just 24 hours na Job adana yarefo yes and so Job say ade ba ko pe no nim say redeemer no yes my redeemers live or cancer no onyame restore me nyina back and Awurade be you amen and na mu bebe nipa esrem obi say ya to me din jai ka ya nkwa na ya to din obofo panyin obofo Michael free eye heaven osoro bae bowura Galilea kuru no mu no okọ Maria fie no ono Mary edi nkomo no meka Yesu mame oka kire ne say wabusua ni Elizabeth my God de watu de omo frɛ no oboni no Jesus when in the bosom ya etosia ena me no kasa fa na otwi nyina eye posum nsia na otwi nyina me no kasa fa onyankopon sra hwe ho God's visitation Jesus say nyame besra wa nyame besra adwuma na nyame besra wa nyame besra wa nyame besra ministry nyame besra wo bi man nyame besra wa kwanto Jesus Christ nyama ya foforo sisi onje pa funya kopon ni mo nyam pai bon say o posumi we na wotwi posumi nsie o posumi and that day ya nyame ombesra amen nyame ombesra amen nyame ombesra amen and ye bia ye tresem no akọ Luke chapter 1 verse 13 to 22 e wakakra na tie nsem no mu yi na hwe nyame nsra hwe no de de abrobi na obofo ne se no se Zakaria ensuro na watie ompaibo na wele Elizabeth be wo babere mama na watunudin Yohane na ebeye wo anigye ne ahosan ejosofo gira ho o se obofo no se Zakaria se Zakaria ensuro na watie ompaibo na chese Zakaria bompa ye sa nyame ntie o eji obi ebema ye bu obi se me mompa ye no biomo empa ye na wo bo no enye kwada Zakaria but the angel said to him do not be afraid Zakaria your prayer has been heard wow and your wife Elizabeth will bear you a son Jesus. Hey, oba wunjira o. Oba wayarisa o. Oba wunkudumdio. Oba wumpeja o. Oba wenu munyamo. Amen. Osofo to aso. Na beye wani je ne ahosan. Na wo nti nipa bebre ani beje. Efiri se obeye kese Awurade anim. Na onum bobesa na ansan biara. Na won konkro beye no ma afiri ne yam afiri ne na yam mpo. Na obedane Israel mamu bebre aba Awurade wonyankopon nchen. Na ode Elia honhom ne ahoden bedi nanim akodane agyanom akoma aba wo maso ne asodenfo akọ tenenefo adwene ho. Na wasiesie oman a wabobo wo ho no e de ama Awurade. Na Zakaria se obofo nse de na mde behunu ye efiri se mabọ akokora na mele nso abablewa. Na obofo ne bua se no se mene Gabriel me gina nyankopon anim wasoma me se me kasa me nkyere wo na me nka won sempa yi na hwe obetole mum na wontumi nkasa de bekwa kosi da ye no beba mu efiri se wo anyeme nsema e beba mu no ne bre mu no ani na nkrofo no e twen Zakaria na ye won nwanwa se o cherry asodna no mu hosa
na ofra de no wantumi ankasa ankyere won na ohunu se okohunu biribi aso dan ne mu na ono de wode ne nsa ne ti ana ye nsankyereni. Hallelujah. Osofo Nyankopon chira. Osofo sa nyuma nyina asisi wasase so. Zakaria abakokora. Elizabeth ababrewa. Obofo Gabriel abanene kasa. Ene obi hweye obi tie nyame asem a ye ka nyina osofo menyi ni bio. No faith. Efese ma bo pa ya che. Ene ni papi na ba ma bu. Osofo edu kwasi ada binti me nkwa so le. Edu memre da kwahwefo dodo na ntimi nkọ. Ene ye homeda ahyase ne ya husisi da entimechia memre da kwahwefo nyina. Me mamu nyina yonkodo. Ochira se bebere nko homeda. Waka fi osofo o se makwa so de ma bom paye sa o de show Zakaria tranya me fie sa de abo akokra e ba bo oni bi osofo nyame somfo nyame djuma ye buafo enti abofo no kan Zakaria nyi ani obofo no se nam se wan nye me nsam ani ti be ma wa ye mum. Yes. Na amanfo no twen Zakaria so be fra so de maba enti omo hu Zakaria no omo se wakohu bibi bibi ehunahuna no bibi ada no ho adi age ene nipa bi ene wato mum nipa bi onuama wu ni nyina ye ji a wonyi awrade ni bio efisa awrade de pasa de ne yufre busua kototwe mu baby a wabedro ye hwan ebusua na ka wufre mu no ka ye nware enti se waware na wo no nya maaya adenti na onyi awrade Nyankopon ni ebusia ewo mu ye mi adwuma it se wa bi adwuma to na ye nto nyame na wa ma wa bi adwuma company no it sa Nyankopon sa ni gidi woni mu so obetime ne mmere pamu no in his own time no obe pejade nsa ama customers aba ebusia na ufrim ye ni sofo enti sofo na wadi ni sa ho che na mane aba adeti na onyi awrade ndi se pre pamu no obema ne nsa so ebusia ufrim ye ntu kwan yo enti se watu kwan a adenti na ohu se nyame na wa ma watu kwan onu ani mmere pamu no emusika ne emu nkrata asem no obeye enani pa bebra bama nipa bebre nyi nyame ni bio ebi ye Zakaria efi so hwe hunamfam de hu na se o che ene obi se ma ware ye twam aware ne nya twam o se bre semu na obe hye Amen. Asofo nyame nsra hwe bia ede nkodumde ba o nyame nsra hwe bia ede empeja ba o se Zakaria wa domo na oye Elizabeth be wo oba beni na ode wo sra be from ma yema ba enya fe na obekọ wetin o free ni yemo ba no ode wo sra ba ene nyame de nyama bi brew nyame e connected destiny shebre mo aboafo bi ba wa brabo o nyame nsra hwe ene me hye nyame tumi na ho ode se be o hwe na utie o hwe e wotara one TV o Nyankopon ne mutie ne nyame nsra hwe nto so amen utie ye wo radio o nyame nsra hwe no nto so amen ye Facebook YouTube TikTok o nyame nsra hwe no nto so amen utie ye hwe obi man so o nyame nsra hwe no nto so amen eye Chief Kufo UK nyame nsra hwe no nto so amen be people o hwe ye utie ye patient UK nyame nsra hwe no nto so amen lenda US nyame nsra hwe no nto so amen obi o hwe me e wo US eye etu ahene nyame nsra hwe no nto so amen ehefa na wo hwe ye na oti oh my God oh my foforo so Nyankopon nsra hwe no nto so amen nyame nsra hwe no ede peja na enumo nyam brede pa eno ena no pay so perfect service de browse nyame eba besra na wotwe nyina ye no kan nyame nsra hwe kwase efri dwada besi enafia de ye no ka se nyame beba besra wo die na ma wabamabu mere no na nya nso ye Timothy Abasage baby bi owo bi amechia o se mere no na nya nso na mere no so a nyame kire se oyi nyame
and I'm in pipe on say umbre ne ya Amen. nya bosome ya Amen. nya na wotwe ya Amen. nya prepare ya Amen. wo yesu demo Amen. ka se urade yesu Abraham nyankopɔ Isaac nyankopɔ srame srame krono srame krono srame yere no srame ma no srame juma no srame pomote srame srame no srame wana bomb of Jesus Christ. Yankopon shall peace. The open pie was some perfect service. And that day, Michelle Yami 2 minutes Yamia Horte, say Yami on Besrao. Amen. What's Rambesrao? Amen. Bofon Besrao. Amen. Prayer number 2. We are committing the whole day into the hand of God. Yes. Psalm 37 verse 5. Say, Yemfa question rather say Yemfa Yahunto so no be. Proverbs chapter 16 verse 3. Say Fawe Juma share rather sim. Now Oshisha ye ebetim. Ye bompire sere rather say. And then the moon ye the share rather. Oh Jesus. Ye different yen shira. Ye fiba yen shira. Ye ko ye nyuma swa. Ye nto. Ye tuka kwa. Nyoma bra. Ye jina. Deuteronomy chapter 28 no verse 6 no so also unshira be kan wo different then shira kan wo fiba jira nyame asem so fa bompai o se ene den me different fiba diemo me
enemy no more. Ba mebusia echa osa eye weekend see erade kai ho ban weekend see demo you see am of pray Jesus. Kasa na day. Me fra sundue. Me fra ahoto. Me fra enije. Me fra enije. Ni adoye. Ni adoye. Menim. Ni mechi. Ni mebusiam. Ma warrior no. Me friendship. Me friendship. Dance. Me dance day. Yes to prayer number 3. Ye bomb pie say any evil agenda. For something to be a what then muno, and what we can see in show to toy accident a hodo a sign musu that your body be a was wedding in so bonnet bebro. Bible say we tuma a baye juma. Yes, one peniswa and yet juma cassa radius and now anopay and anopay yea and what some say some kind. Yes, James chapter 4. James chapter 4 verse 7. Verse 7. One for the shisha, any evil agenda. Break it. I break it. Break out. I break out. Break out. I break out. I'm off and pray. Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. And now no pay me just some 107 so verse 20 so
bomb paima o bibia wo hwemi a wo timi a wo yare ena no pay nyame ayare sa no nto so amen ena ji wayare sa amen ena ji wayare sa amen o bibia wo hwemi a wo timi o ton a ye nto we can see me frato for ma amen we can see o ton a ye beto amen wo mo pe bi akoton me frɛ nyoma papa mamo amen wo benya nyoma papa to amen wo Yesu demo amen na wo twi weekends me jaye akwentufo nyina ba urade nim amen wo awutu kwan okọ ayie okọ program bi wo appointment bi me dia akwentufo nyina do su ko wo Yesu mo amen me dia driver fo nyina do su ko wo Yesu mo amen nya me ma weekends nya nhira mamo amen nya me ma weekends nya nkunimdie mamo amen wo wani das wasa weekends nya me mie kwan ma amen nya me ma wani das wo amen me fra aboafo ma amen ebre mo aboafo ma amen Kamamo amen fresi kamamo amen mo court amen mo court amen kwa hifie amen appointment bi owo amen nyani peni madom amen nyankopon ni madom amen me bom paye ma aban adwuma yefo mo yankra adwuma amen menti na nemu kire mo amen me no mo amen ya mo penyefo ni madom amen nyani peni madom amen Yesu demo amen di frenye nshira amen fi basu nye nshira amen wa obi mai so obi kuro so everade ntin enim kire mo amen everade no mo amen everade mama dance amen everade mama koma so ade amen wo Yesu demo amen obi bia wo hweme a wonyam me de apemfo nyina dosu kwa wo Yesu moja amen wo mo peye fode nyame mfa ban tom yem amen nyame okosra Sekaria ene Elizabeth yes Lord ene dey nyame besrawo amen kensi nyame besrawo amen suma na wo sra besrawo amen suma na bofo besrawo amen siuye amen si adanse amen si adanse amen si adanse amen Yesu demo ka amen prensan amen 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 and now no pay some perfect service me be 30 for na tum na now no pay there ye be dia dance wa follow some perfect service na nyame aye bibia ma no obe frɛ no we dia dance Bible say bibia wa ne branya me ahyehye no wo soro ase and of emawa be you free line so if you say sabre ye bra efri dwada ne sa besi yawada ofra ma me bompaye ma ene de wona nyame aye bibia ma no o se edu na me sa wo yade na ba enkro na aka no e wo hefa na chese nyame hia ne ma adanse enche ena no pay me be 34 na tom Yesu ka kire obi e wo Mark chapter 5 verse 18 to 20 they say the maya ma unyina no ko abusuamu ko manfo na ko kani nyina kire wo na dia dance and the numbers ni 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 no matter so me 0553 0553 53 53 53 53 89 praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na die na radio ayama wo so perfect service. Pache fam me kata free suma. Metio mama. Metio. Amen. Amen. Die na radio ayama wo so perfect service. Hello. Kasa na yetio mama. Pache fam me kata free suma na me ba adwuma fam. Me de na radio ayama me nti me de radio. Hallelujah. Obana onyame aye na adwuma sem na ma no me bompaye e de ne hye Kristo mojam se nyame nkoso a mbo no ho ban. Ene oso beti ma frɛ na ode adanse abrɛwrade. Praise God. When tima nyina so wagyina so akyɛ sɛ bowura mu biom na ye befa wo. Praise God. Udini baby a okasa fru na dia na Awurade ayama wo so perfect. Na me yale. Ende de yakoko ne mo nante. Ibubu kura mpa ebo ya da woroma. Manante.
Hallelujah. We are bubuye. In Piboya Daudoma was I am sorry. Hallelujah. Mamma free. Erade wa fro bubu story me do to call Yesu moja nyankopon bawa pobode. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na rade ayama was on perfect service. If I saw your friend in Gloria and Casafri Accra. Now, a radia, you baby, amani. They follow up. They say 2 months in airport. You see now, all kinds of young fan to radio no one. If you put radio no one, or your bomb fire no. Now, my poor mammy no more, no more, sir. My poor man, the radia, I mean, so, hallelujah. And so not doing it at all. Amen. Dora so of free Accra na kuma wakuma yade. Insuna ye pagan or no me yano na kuma na jai. Dora me bomb payama wakra ho. Me se fra dance mo nyame se wa dance for fro. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kentika udini baby okase free na de na rade ayama was some perfect service. Okay, so we shall have a that's it, the two say the project to be in comedy. The man to the cover and the community to be, you know. And it's one of the women in the other place. I suppose the 10% in German. Hallelujah. Amen. Appointment in our coy, Owusu say Yamia ye wedding good. Owusu me do share radansa, Yamesa Mawa dance here. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa. Udini baby okase free na de na rade ayama was some perfect service. Papa, some of you am kasefra manfu. The rade de Brahma me bushi bambo dia tieso. Ani aho dia fungo dia mtuni ni bushi na hawaye dia mai. Amen. May the one who bushi and share Yesu mojem. Amen. Praise God. Praise God. Ujina so went to me and you so my men far for. Praise God. Hallelujah. Udini baby or castle through na dear Radiama was Demanding Poma, a Catholic master. The three semi class was by a bonnet, a radiant swati, and none of you quite am so dear. To dinner me, I said, a free sound. May the years who didn't trap that your bonnet move through so at the bonnie air piazza and rouse so no more Daniel could be free. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby ama ho ato eti every usisi efa woto kasa menti ho Hallelujah. Amen. For otie ho. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa Mama sida. Na yangu pasi na senyi sundaya. Nam kitimaku. Pesa visina busha useye yenye da bani biya yin na ye bilikini ye renu back afami wa hano pa na efrem se me bapani onyem ama akwala wi ni yembe na otwa se woni yem eso nyankopon adom ni na tete eso wayi abofre na pia hospital po wan ko bi na nyankopon se na so mama bedanya me. Hallelujah. Amen. Say me kuna ye de breno na ka ye de hawo ni yawo ne bana na wonyem no ne bana wawu ato ne yem ko bete na ka ne baba na wu anso so no o se ye ka se ye nwuro back no erade agye ne ba no ofie wa ma me do o ba no share the disciple share nyame mom ho ba. Amen. Amen. So betimi abo awuram to dance here abere brother so perfect service dance ne ye di no. Praise God. Praise God. O fragment yo ho twe ho firi o fidie no ma me fa foforo. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na rade ayama o mame. Kupana mekasefia kam. Toma. Oto mi ya veto na uti ayo nse la di. So, bishte ya de shebo ko bia o. Hallelujah. Me bompa ese onyame a wahye nyuma papa se no omfa nkwawie pa wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God.
went to me and so line so I to also bet me up room a 0557 0557 000 000 967 967 0553 0553 53 53 89. Praise God. Praise God. Praise God. Hey, I'm on trim home from a feed no home. On trim home from praise God. Tiana Radia. Trim home from a feed no home. My man, Miss Ram offer no general feed no, am I a feedback? The okay, you know, obinte. Yes, offer do more feed and another sorry home. We are calling you, I was a common for. Praise God. Udini baby okasa fru na dia na Awurade ayama osum perfect. Dia na Awurade aye mame. Sabre ya adanse ye pre. Ye say enye bra ye de bompa ya mamuni. Ye sane outer of fry na oba bompa e. Also betime de wadanse abamre no kop ma memfa ni pa ba ko ni mi. Praise God. Hallelujah, Papa. Mama, udini baby okasa fri na dia na Awurade ayama osum perfect. Papa me kasa fisi last year, free man chef, and I'm still na makuma. And then you say what something I could do my papa, bonnie sheet, and I name I do. Said a jet. Awurade wow. Washe nyuma papa se wasa wafra yade mana pomoden na mana koma so ade merem. Amen. Amen. Praise God. Udini baby okasa fru na dia na Awurade ayama osum perfect service. Because we can take second. Kwakwa dia na Awurade ayama me no. Who say person by the way between me am the young people man is not I make to ayama. Na dia you go me depend na me na so me ayama. Hallelujah. Kwakwa ne me do share Awurade nyame nkosoa ema onim konim. Mama for the last caller yemrenity. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okasa free na dia na Awurade ya ma so papa. Papa choy friend man brago me kasa free pokukuru. Papa Awurade e bebra mama me ba be ma ye bompa ye nyina ma di wachi sa me ntamfre. Wo ye adwuba nso wo mfahwe mafi wo ye adwuba no diska nan mo ho ya wa send me 20 million. Semen fanto no. Papa Nyankopon hyira wo pa wo hyira no wabamfo nyina. Amen. Let's obonefo no na edidi ne nsemo. Me de oba no hyira Awurade nsa. Onkoso na onse ne mra fie. Na omo ano mfanye bibi enhye busua no animonyam. Me bompa ma no baby wo bia wo Yesu demo. Ena obi bia wa fra dia dance me san fra adanse from mamo. Yesu demo. Amen. The line the me ansa ni nyina ye WhatsApp line. Enti wo betimi aye wa dance no voice note. No dey asend mo na mo fra monti yenka no. Numbers na me bobo no nyina no eye WhatsApp line. Ye no voice note na fa send it na ye bebo ama foforo so etie. Ya me nhira no onyo kese number ba ko e ka ho ye 0557 30 90 80. Ya me shira opi se o follow Sumpa First Service. Sumpa First Service eye dwada ekosi fiada. Kosi se ye bese aba wo che eda dwada no. Na Awurade ama wo adanse. Koso na follow ye na obeye nshira. Na me bon enkai botew. Se fiada bia ye mpai bo wo Cedar Worship Center. Na fiada ye 5th June eye watch night. Enti ye ma no pa no eye nwumere from 9 o'clock to ahomachi 4 o'clock. A mega watch night. Now all by a fa oye baku bra. Now mechira with the ode be ye. Now one so obedi a dance. Say ya one who a dance a toda ye bow fiti so. They are born as on them with the nyamema a beyond medicine. A ye onyankupo to me. Also a no pebe akobon by a bra. And now a debia wa peja no fee ho. Me bompa ye twinya me to me eguso say yes you say your phone Awurade adanse toso wo Yesu demo na maboso mpaya ma
amen. Amen. Yanko fa no nsia kase bono emro. Have a good day. Bye bye. Wante unipeduase a ote ayaresase. Yanko fa no nsia kase bono emro. Have a good day. Bye bye. Wante unipeduase a ote ayaresase. Esono se wa pomodin ana esono se wa hoden. Yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare efre ne se sciatica se ye kase sciatica eye nhoma bi a efri osisi achi se de ohu screen so yi fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na atwetwew eye wo ya itutu titu ni anajo itimi ka ona ba kopɛ se de ohu na ema se wo nante akakra na eye wo ya ntimi nyina na so etimi ma mpabo akra mpo wura ohu 21st clinic ibenya botre akyerɛkyerɛ mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewe ni efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne be ye liver obrebo o pancreas uyem nyoma nyina no twa ho mfonyi ne ye hu adekropote a haw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say wo 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asasi su nyina enemre yi mu no dodo na no efri yenua ne die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo sembro no ehotie esono mfidi a ye de hwehwe mu ena sono mfidi a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number here the screen na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wuhu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen so na yenchrow yasoe ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro sompa no ehihyew wachika se no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa o se de mokwa ye ho no kawakoma toyem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546